Kardom jirpo jirpi pini puthot nili channel Rajib Teron lang ni long nang litung ke wang thupot ninga klong pen kur wang thupa jer iglo pini ta nili unboxing video si paklang pon thuji pini unboxing ni lake Bose company pen mini grinder putapu mini cutter putapu lahan la blade lo cutting this putapu asom dupi gena itu lang do laban ke di plat ya this lo isi ini hitom di rock sih nerket kado kabe plang nerket nang itu bos lagi itu bos ke grinder ini grinder ini total motor profesional GWS 600 warranty card lo lake 6 month warranty card lahan lo hadak panai don la bangke minwel lo hadak jawar jan dadu dak erlo jab ki claim nahi mada warjan long paklang erlo arlo ta bola hai ge tok erlo to sensitive claim ini mah laptop na manila lo lang siguro labang warranty card lahan lo ha main mesin lo mini grinder putapu mini cutter putapu asai bang pik lo so mesin ke kang than i ke rock i ke beng i ke plug i jata claim ime tiles ka beng ime lo tengki da plug email lo tengki ake thega li asu ba tengki da beng email lo panai me chen da beng email rod chen hai beng email lo la ke protection cap lo la ke handle lo kaya di handle abdi lo buat pecip i kan lo labang ke tapi war i ke pecip i kan lo ke betulan bahai ke wasar la paden i pecip i kan lo la update thon lo na ke war heb nang po chi heb lo teng ke lapui hi na lepai thon sina lap lok po tu na ta thon me lapu ta dewa het ang po lapu si het nili power pipo paplulo na